Abantu-ke baye bebuze ukuthi eZayoni noma umuntu alokhunja bebuka indlela abantu baseZayoni abacula ngayo kamnandi, nangendlela okungasetshenziswa ngayo i-instrument of which indlela nje i-indigenous yabo, abantu aba-express-a ngayo uma becula. Omunye umuntu-ke uyakuthande lokho noma athi uma elibuka ibandla akubuke njengokuthi angithi abantu bajwayele ama-worship team manje, kune-worship team nani nani yabona. Kanti eZayoni wonke umuntu uyaliqala icula, akufani nasey'nkonzweni lezi zama-charismatic church where kune-worship team iyona eqala iculo, ibona abanisevisa nje ngey'ndaba zelokhunja zomculo. So eZayoni-ke ikhona ikhwaya ibandla nebandla linayo ikhwaya, ngoba namhlanje ngifuna ukuthi ngikhulume ngabaculi baseZayoni. Ya, uma ngikhuluma ngabaculi baseZayoni ngikhuluma ngabantu abasuke belida, ama-leader eZayoni. Uyakhumbula sekhona abantu abakuthiwa oVusiGama. UVusiGama-ke wakhanda ama-leader amaningi abantu abefuna ukuzenza yena ngesikhathi enza amakhasethi. Baningi abantu abazama ukulokhunja ukurekhoda yabo, kwavuka amakhwaya amaningi. People were believing ukuthi maybe nabo one day bayo amakhwaya abo noma iy'nkonzo zabo ziyogcina ihamba zize zirekhode. Kwakuyinto enkulu-ke ukurekhoda ngalezi y'khathi zethu ngama-90s ngama-2000. Inkonzo yakho uma yayisuke irekhoda, ya kwakusuke kuyinkonzo enkulu. Khumbula sekufika nokuphila kwegadiyoni, yabo noma uhlangana naye emathendeni ukuphila kwegadiyoni. Namafoni-ke engakabi bikho-ke kahle, sashuthwa ney'nto ey'bhedayo, ujabula lapho uthi ade kunokuphila kwegadiyoni ethendeni. So njengoba ngifuna ukukhuluma-ke ngabaculi baselokhunjeni, abaculi eZayoni. Abaculi baseZayoni bengingabathandisisi kahle. Omunye umuntu-ke angayibuza ukuthi hawu kwakwenzeka kanjani ungabathandi abantu ukhonza nabo? Ya, ayikho into noma yiyiphi into yobubi ongaba kuyo, ayikho into oyithanda 100% ongabibikho into ongathi awuyithandisisi, ngoba ngisho ey'nkonzweni zanamhlanje still noma uphakathi kukhona ongakuthandisisi yabo. So-ke elokhunjeni ebandleni-ke into engayilokhunja ngifuna nje ukukhuluma, angikhulumi-ke la ngebandla lami, ngikhuluma nje ngabaculi baseZayoni nezinto abebezenza eZayoni. Yabona uma uwumculi uyi-leader eZayoni busuke uyinto enkulu, ngoba into enkulu kangangokuthi ngendlela singaqondi ngayo umuntu oyi-leader, umuntu bengazi ukuthi ebandleni eliwukuthi i-leader lakhona ubani, ibandla eliwukuthi, ngikhuluma ngamabandla nje asondelene. Even ungadibana naye edrobheni umuntu uyakwazi ukulibekisa i-leader yabo laleyo nkonzo, mhlawumbe ulibone ethendeni or ulibone mhlawumbe esifeni or kuphi kuphi, but abashumayeli bakhona uthole ukuthi umuntu akabazi yabo. Enye inkinga ebiba khona-ke eZayoni, abaculi bebenodumela ukudlula abantu aba-preachers benkosi. So enye-ke izinto engangayithandi lezo, hhayi ukuthi bengayithandi manje, bengayithandi nje nangalesa sikhathi. Yingakho nga-decide ukuthi as much as ngisonta, ukucula kuzokuba yinto yami, ukucula kuzokuba yinto yami. So ngase ngidicayide ukuthi esontweni ngizocula nje ibhesi. Ya, ibhesi nginayo, ibhesi hhayi, i-barathon bengishaya i-barathon ngaze ngalokhunjwa ngethiwa igama nje eZayoni nabengizwa ngoMahlathini ngenxa nje yebhesi ye-barathon yabo. Abantu abaningi abanye ababe ama-leader bebengithanda, hhayi ngoba bethanda mina, bayazi ukuthi uma ngikhona umculo bengu-understand-a. So even ukubhesa kwami bengase ukubhesa nje ukuthi nje ngiyalandela, ngangumuntu
lalela, ekwazi futhi uku-expressa noma ukubhesa ngendlela efanele, noma umuntu futhi engitshela ukuthi kufanele ngibhese kanjani, kushintshwa kanjani, kuyiwa kanjani yabo, bengiba umuntu o-willing ukusiza. But amalida alibulali ibandla laseZayoni. Amalida maningi, amabandla abulewe amalida. Into eyenza ukuthi ngingawathandi amalida ngoba amalida, yazi ebandleni bake bangancengwa bonke abantu, kodwa uthole umuntu oncengwayo ebandleni ilida. Angiphathi-ke kuthe yabona after yabona nje from 2008 seqala sengena notshwala eZayoni, abafana sesinabantu esithi sikhonza nabo, uthole ukuthi umfana kodwa uyaphuza kodwa sikhonza naye lokhuzeni eZayoni. Amalida-ke ngabanye-ke babantu bothola ukuthi omunye egcine sekhungeka lezo zinto lezo zotshwala, ilida. And enye into ebiyinkinga ngamalida, iy'ntombi amalida, yabo. And uthole ukuthi umuntu sekufanele-ke manje ancengwe, yabo, kuzoba nenkonzo, kuzoba nelokhunja, and futhi nina engathi niyabhesa, hhayi anilokhunja, anithathelwa phezulu, yabo. Ilida, abantu abangamalida, angikhulumi ngebandla lami la, ngikhuluma nje mina ngeZayoni general. Ngisho ngaya kuziphi iZayoni besikhonza ngazo, angazi manje ngoba namhlanje I think ngina-5 years ngaphuma eZayoni, kodwa nje ngifuna ukutshela nje ngamalidi eZayoni, labantu abalidayo, amakhorasi abalidayo elokhunjeni, emathendeni. Laba bantu labo besinenkinga yokuthi bethanda ukuncengwa, beba ney'ntombi ey'ningi esontweni, belibulala ibandla, yabo. Thola ukuthi umuntu, angithi njengoba ngisho ngithi abantu ababedume esontweni, ila uthola ukuthi khona udumile lo muntu, and njengoba edumile iy'ntombi ziyamthanda, yabo. Kuke sikho ukuthi omunye uzothi hhayi mhlawumbe nina ngoba iy'ntombi mhlawumbe nina ngoba nanishimile, cha sasingashimile. Futhi na-ke esontweni lethu kwakunomthetho wokuthi awuthandani nomuntu webandla, awuthandani nomuntu webandla, uthande nomuntu wangaphandle, ngaba umhedeni, kungaba umuntu wakwelinye ibandla, yabo. Lena-ke umuntu othandana naye bese uyabuya uzamletha esontweni. Kodwa amalida ayowuphula lowo mthetho. Thothi umuntu usenentombi ebandleni, ngikhuluma ngelethu-ke manje, usenentombi ebandleni, usenentombi mhlawumbe futhi kwenye i-branch khona la elokhunjeni ebandleni, and uyayibona lento le yey'ntombi ukuthi into kubo abayithandayo, yabo. So ngisho futhi amalidi isikhathi esiningi makhanjwa noma khanjwa igugu, umuntu wakhona ugcine sewutamati nje, akahambi kakhulu ney'nsizwa ngoba uthanda ukumangala kunamantombazane khona, acule kanye nawo, uyabona, lokhu eshaya izandla-ke, yenza yonke into lezi, abheke phezulu. Into ebengayithandi-ke ngamalida ngalesa sikhathi, ngoba amalida amabandla awabulele. Umuntu usekhuleliswe esontweni, aphinde akhuleliswe, athi ekukhuleliswe esontweni sethandana nenye intombi khona la esontweni, yabo. Kunabantu nje uthola ukuthi uyafika mhlawumbe niyabaphendula abantu, bayangena esontweni, mhlawumbe niphendula umnumzane oney'ngane, uyafika ney'ngane zakhe, iy'ngane zakhe mhlawumbe enye sithandana nelida, yabo. Egcine, and ukhumbule ukuthi ebandleni noma yiliphi nje ibandla, kungaba i-organization, yabona mawusuke ulokhunja ubambe umndeni, leyo nto leyo i-valuable kunokuthi ube namamemba amaningi. Yabona uma ungaba nabantu, ngikwenzele example, ungaba nabantu abawu-50 abaqhamuka mhlawumbe emndenini mhlawumbe ewu-15, lelo bandla lakho lingama isikhathi eside kunabantu abawu-50 abaqhamuka nje ngawani, umuntu ngawani akasonti nabakubo. Because uma usuke unomndeni, ubambe umndeni, lapho une-generation, usho ukuthi kunesizukulwane, yabona, ngoba even umuntu ozalwayo uma ubamba umuntu kanjalo, kuney'ngane ziyabusiswa, ibandla lakho liyanda, yabo. So-ke kubuhlungu ukuthi umnumzane usefikile ebandleni, uma efika ebandleni ufike kukhulelwa ingane yakhe, ikhuleliswa yilida.
yabo. Or ithi impela khulela ingane yakhe ibonakala ilide selithandana nomunye umuntu futhi athi uyabheka omunye umuntu ngoba phela khona abantu mnumzane uthola ukuthi uyayithanda inkonzo kodwa uhlakaniphile, athi uyabuka nokuze esontweni omunye umuntu vele acasula athi okusho ukuthi la kahle kahle nabantu ababengi-recruit ngangi-recruit-elwa khona ukuthi iy'ngane zami zizokhuleliswa la esontweni. So uma ngisakhuluma-ke ngawo ama-leader bewabulala kakhulu amabandla and abantu besabe nokwalokhunja cause abantu uma bekhanda ibandla nawe ufuna ibandla lakho licule kahle, ufuna ibandla lakho libe nabantu abazihlabane emathendeni yabo, kodwa uthola ukuthi ikhensa engenayo ebulala ibandla ngalo ilida lakho lelo iyalibhidliza ibandla. Kwesinye isikhathi uma ungenalo-ke iqiniso, ungenalo iqiniso ngoba isikhathi esiningi mawakha ibandla angifuni ukukukhohlisa, ibandla lakho uma ufuna libe likhulu ziningi izinto ozogcina uy'nyanyalata. Ingakho thina elethu ibandla lalingakhuli kakhulu ngoba kwakunomthetho kakhulu. Isikhathi esiningi uthola ukuthi imikhuba yama-leader, uyazi ukuthi i-leader makuke into engangiyibona emasontweni, angithi thina siyabhesa siyalibhesela ilide elikhona-ke ngaleso sikhathi. Hhayi siyalibhesela ilida, cha siyahamba amathende, hhayi siyaziwa nathi kuhamba kahle. Ake kuy'nikele omunye umuntu oculayo oyilida nje, noma kube khona umuntu osekhuphuka ngaphansi ozoba yilida, yaqala inkonzo ixovane. And enye into uthole ukuthi ilida futhi nalo licula nentombi yalo, yabo, cula nentombi yalo ngoba madam mkhulu imikhuba besiyibuka. Uthole ukuthi umuntu omunye uma eqala iculo livunywe ongesiye intombi yakhe uyaliyeka, yabo, akaqhubeki nalo ucula nje bese liyeka khona lapho, like ubenza phela ezayoni-ke umuntu noma eshumayela kuyacula, yabo, into enormal. Kodwa-ke khona bebengasayithandi-ke leyo nto leyo. Ngikhumbula nje omunye ugogo wayengafuni ukuculelwa, into ayisho kuqala nje uma esukuma athi ngicela ungangiculeli, yabo. Babemzonda-ke abantu ngoba wayewumuntu owayeyala inkonzo eyibuyisa efaka kulayini, kodwa uthole ukuthi-ke abanye abantu-ke babesuke bengayiqondi indaba yethu egcine ezondakala. So-ke uma ngikhuluma ngayo-ke indaba yama-leader noma into eyayenza ukuthi ngingawathandisisi ama-leader, kwakuyiyo leyo, udumo, ukuphapha, iy'ntombi ebandleni, ukufuna ukuncengwa, ukutotoswa, yabona, umuntu atotoswe noma efika kuthiwa mhlampe sivakashele mhlawumbe umuzi womkhokheli othize, uyabona ukuthi umuntu othithwa kahle uye lo yilida, hhayi ngomona, hhayi ukuthi mhlawumbe kunomona and but nabo kwakuyinto ababeyiphiwe, yabona, noma into ababeyithanda ababeyiphesiwe, kodwa amabandla maningi, amanye amabandla njengoba ngisho bengisasho ngithi kuyenzeka uthole ukuthi sekuy'nikele umuntu afike aqale ecule esontweni, uzobona-ke lapho i-tension izoqala ibe khona, yabo. Elethu nje ibandla sine-moment la khona kwayinikela omunye umndeni, lo mndeni uma uy'nikela wawunabantu ababecula like a-singing family, bebecula kamnandi laba bantu, yabo. So uma sebefika ebandleni lethu wathola ukuthi umsindo usukaphi? Ey'nganeni, yabo. Lento yomculo iyabangwa and ukutshela iqiniso la mndeni sasiwudinga ebandleni cause la bantu labana they were very very influential. Wawubona ukuthi bakhuliswe ngenkonzo, iy'nto zabo bayabuya, yazi ukuthi ebandleni ngixolisa nje ukulokhunja omunye umuntu uzothi ngiphume esihlokweni, kodwa ebandleni, ibandla ukuze likhule liyabadinga abantu aba-innovative, ababukayo izinto ngaphandle, abanye babuye babone ukuthi singenza ngcono lawo, yabo. Ungabi nabantu ababa njengami, uthole ukuthi usafuna ukuthi ibandla lihambe ngale ndlela le wafica wena lihamba ngayo, yabo, ngoba enye into ebulala amabandla leyo, usafuna ibandla lihambe ngale ndlela le elalihamba ngayo, ubani wathi fanele kube nje la ekhaya, sikwazi ukushintsha lokhu, yabo. Lokho ku-right, kodwa futhi
nami ngafunda nje esigamekweni esenzeka ebandleni lethu ukuthi ibandla awulakhi wedwa, futhi ibandla iy'khathi ziyashintsha. So-ke nakhona-ke le family-ke mayifika-ke lapha ebandleni, wabona ukuthi nabo mabeqala amaculo evunyelwa yilaba abaye befuna ukuvuma ngempela laba abajwayele ebandleni lethu, befuna ukumvumela. Uyambona ukuthi akayizwa kahle lo. Then kwagcina sekunaleyo nto ongathi kuyakhompithwa, mayiqala laba abafikayo kuvunyelwa yilaba afike nabo, yabo. So-ke mase kumele kuyiwe emathendeni-ke manje abantu-ke sebe naleyo nto ukuthi ubani-ke sekufanele manje-ke ube yena ulidayo-ke, uyabona. Abanye abantu iningi nje lama-leader alifuni ukubhesela elinye i-leader. Ufuna umuntu amalakula i-first ten, uma enganikezanga i-first ten, ngoba nakhona ku-first ten ufuna ukungena ku-first ten ngoba ufuna ukuyigqamisa ukuthi une-voice u-capable. So ubuthola ukuthi-ke umuntu akafuni ukuvuma nje noma acule nje i-10 nje. Let's say uyi-leader yebo, but ku-leader omunye nawe 10, abantu abakufuni lokho, yabo. So iyona nto leyo ibidala ama-tension amaningi elokhunjeni emabandleni. Thola ukuthi abanye gcina ibandla vele lihlukana. Omunye uthole sehlukene phakathi, abanye bafuna kulidelo, abanye bafuna kulidelo, yebo leyo nto leyo. Bengayingeni-ke nje indaba yama-leader mina, ngoba vele ama-leader isikhathi esiningi beqhuba into eyintombi emabandleni. Ngiyokhuluma nangayo lento yabaprofit, noma-ke bona eyabo into beyifihleke yabaprofit, kodwa nje ama-leader vele bekuyinto nje yeyintombi, ukufuna ukubukwa, ukwaziwa, ukufisa ukurekhoda ngelinye ilanga, yabo. Omunye uthola ukuthi uyacula esontweni usenekhwaya yakhe, omunye uhamba i-boys choir, kwakafika nesikhathi sama-boys choir, ya kwafika isikhathi sama-boys choir. Thothi endaweni njengakoMondlo nje khona nenye i-boys choir eyayishisa kakhulu, eyayishisa leya boys choir leya. So-ke ngathi naye ifuna ukurekhoda, ngazi noma agcine erekhodile, ngoba nathi kwathi kufika ama-boys choir, ngiyakhumbula nami futhi omunye ubaba, Nkosi yami, wakhona lapha emakhaya, naye wayengibonile ngibhesa kusho kwelinye i-10, wayese esicela nolokhunja. Ngicela futhi ngicela nomunye umfo olidayo elokhunjeni ebandleni lethu, yabona. Kodwa-ke loyana-ke wayekwazi ukuzehlisa yena. Then sahamba-ke sawucula kwi-boys choir, safike sabhesa laphaya. Kwatholakala ukuthi vele laphana kunabantu vele abaculayo bakwamanye, hayi phela i-boys choir buthothi inabantu bakwamanye amabandla, yabo, esakhelene nawo. Kuyaculwa-ke lapha, wafike basifaka ebhesini. Naye lo baba wayefisa ukuthi arekhode naye, ngoba naye shuthi wayesebone le opportunity. So sengiyivala nje, ama-leader khona akusikho ukuthi mabi ngakho konke, ngoba nawo ama-leader futhi ikhwaya yalo i-leader icula kahle, leyo nto iyawadrowa amalokhunja, ama-followers, agcina ama-followers ey'nikele ebandleni, yabona. So-ke akusikhona ukuthi mhlampe babe ngakho konke, ngoba umculo nawo ungenye yezinto ey'balulekile ebandleni. Kuyayiletha leyo lokhunja, leyo nhlonipho ukuthi cha, ibandla elokuthi liyacula, yabo, ya.